adakhare Abraham talalar lugirlo kholo chika kintori akuj tanyara akuju mutuangulo Israel khongna angru alukala apatungutunga tangiro akunupa kuj tortokisi anakwap toyakasi na khopona bache na Misir tobule khapoloni Misir hotere kechi hotere alala ketinga kechi akusubeti chilo khagongon khongna ngi Israeli terium tungi chane lokala khaniken logerulwa abolere khapoloni ngolo kechi ni aronon nabo apotoke atakini kechi lo khojokhon abuye khapoloni Misir kechi kake ngadigere yaken atamare iko kuda one da patani dounio tachakakna na ngololo tanyama ngololo alokiding ni Israeli aye yabero ape na apoti kudo iko kuni sapat abutotiaku akda exidi abutongal kyata marnya peduring dakda iko kweni koyen tasubaki akakap kuwake iko kuni nakap ja kuwake mekina kakapo alokwase angolul na khato kenge ay koko kangini boykin ne kalno ni yoki eda kya nyumare ne subakino si aniken na khokenge e rapolo ni kangolo bunangolo eda kya klotar na pune dietelo kwase angolol kungoli kakap ani anganyari ayeyi koko niogoro krema ngestama reha ngi Israel hani pe kaneni buna khato kenya idea ni a khapolon na khoke khapolon e khap na khapolon kan imena yari moni dioto ani ni pedore ketana kiyo iko kweni ana berwana ngi Israelia tatachu na khoke khapolon tama kapitan kongna tope na khato ke idea tanyu te kenya idea tolimo kina khoke khapolon tama telema iko kwen ya na wikon kedhomoj kiyo khataji ayon telema iteke idea ngini tolto ketan ani apoloni idea tolotona wi e rapoloni Misiri telema rangi sitarawu pe yangde ang Misiri e rapolon tanyara ingesi Moses na apoloro mosera unekile toloto akala kening tunga kungolike gere la boliare ni Israel akwara pe abokungolike emisirit ibungae Israelite abu Moses tapo dieteketi tongolengolek tara emisirit ngolo khongna tope Moses ni kalnon